Lagi nembian mun tulia matro tulia mangkat ke Jumatan kempang jarana. Biar ngajak sini kan. Ban gor tuli mangkat minta apa beri namanya. Aba jeri. Aba. Ah? Apa asa? Apa asa? Wah, iya benih aku menolak Jumat poli boleh ji. Kenapa begitu? Kan gula lengah bala. Jamun at-thawabul ajil lebih orang lebih senang. Jadi beri saya langsung ya dan mataro langsung. Jadi mulai dari masjid langsung ke bina. Kok minta pentol? Ayo. Kok minta mie goreng? Ayo. Gak, olah. Mata minta gini ke, mula tahu waduh letaan lo kan, ada lah, kondrek. Sejan gule gurua, mon beda orang bini agunjing ke selake, pah nyiklak, pas ning senika, pas cangke mening kanto, guru mon tak apa kalan apa ajaran. Coba mian mon bedenakan adat ngodedan agunjing senika. Pas cangkem sabak ning eyanon selake pas ning senika. Guru mon tak apa kalan apa ajaran. Guru mon laning senika. Mireng senika guru. Guru la akabin. Keng tanang ki seken. Mon langan tang losod dairo. Aron di anak dua. Mon letelo anak. Guru beninik kabon, naku besen narola. Memang wajah, apa? Kan orang ini, kan janda budi laki bini setrum nyentak pati bud. Jadi bah besen, letak berjanji kan. Bisa laki bang wajah, naku imi labu, lah neng rah. Lu janing sarpakong tak kota berani tekuk tanang. Todus lah. Kan berarti ledak setrum masakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sabtina mulja'aki para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus Kiai Haji Khatib Syafi'i Mawardi, Kiai Haji Abdul Razak, Kiai Haji Ahmad Husyairi, Kiai Haji Abdul Karim Ali Makki, Kiai Haji Abdullah Ahmad Madani, Kiai Haji Syuud Minangka, Ketua Takmir Masjid Somper Taman Pakong, Kiai Ali Wafa Khalil, Tor Kiai selain si Ampon Rabu dan Zeki Bedi Rabu. Madar muka beliau senantiasa iparingna kesehatan, iparingna barokah umur,
kaula ajunan malarmu kemilu barokanah semulja segenap pejabat pemerintah utamanya dari forum koordinator pimpinan di Kecamatan Pakong, Bapak Camat Sekipuro Ampon Lastari Rabu, tapi beliau melanjutkan tugas untuk turba ke wilayah Jaipon malam membeda angin puting beliung. Jadi beliau kientar ke korban-korban. Bapak Kepala Desa Pakong, sarang Kepala Desa Setur, juga dan Ketua Panitia Penyelenggara Sekipuro Ampon Ibek Kalen, sarang beliau Bapak Andi. Alhamdulillah nikah patutan detiki aim. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Boleh pengetek bro. Acara bersaingan kemudian. Nanti sehat-sehat. Semulja seteja ajunan Bapak, ajunan Ibu, tor semulja seteja cakanca dari Majelis Sholawat Al-Qudsi. Semalar muka tetap istiqomah menebarkan sholawat di bumi Allah. Tanpa terasa, mangken nikah ampon tanggal 6 lekor dan Recep. Niki? Berarti deki ini ke malam betul lekor. Bener. 2 tapi mangken tanggal. Mangken bisa segemi, bisa 6 lekor. Polan awal Recep, berdesi muntut Ahad, berdesi muntut Senin. Tikan benih Ramadan tahu sawat ruwet. Tapi kaulawan panjenengan sengangkep deki malam tanggal betul ekor, Kak Dinto adalah malam yang memiliki nilai yang sangat luar biasa. Kulawan ajunan minabi Jumatan bulan Recep. Semaus khutbah nikah pasteh beda hadis panikah. Inna fi Rajab lailatan ajrul amili fiha ka ajril mujahidi fi sabilillah. Ala wa hiya lailatus sabi wal ishrina minku. Pakai masjid kan itu. Perhatian bahwa di bulan Rajab itu beda setong malam pasera bisao seibadah di ngudi malam panikah pada ban orang siapa perang jalan Allah. Malam berapa? Malam betul ekor. Deki ini ke double Pak. Malam Jumat. Jadi Pak Fikir nambian ke kasam menolong. Pak melulu meri yang melulu. Jatuh jadi. Jadi malam betul ekor, deki ini kan salah malam betul ekor. Pada deki kan tu pakai malam Jumat. Sayyidul Layali. Deki ini kan Sayyidul Layali. Laku Jumat Sayyidul Ayyam. Jadi malam Jumat, salah malam Jumat deki. Alhamdulillah, Kancana Valen. Wes, amboja aku payuh. Deki ini Sayyidul Layali. Salah Sayyidul Layali malam Jumat di Budina. Laku ni kan Jumat di Budina ilan Recep. Maka kak itu luar biasa. Maka gula matora kabanjenengan deki malam Bismillahirrahmanirrahim niat di ngodiin ibadah. Mun akias ke malam telasan idaini bekus Idul Fitri maupun Idul Adha pakon ngodiin malam gak dinto jabuna kami manusia Ki Haji Maimun Zubair
sarang debuna as-salat sunnat qabliya ba'da isya kudu berarti ampun pada ben ngodiin malam genika. Jadi dikit malam ya salat berjemaah odiin dikit malam nih kan kalau ben tahiyatul masjid as-salat pas as-salat qabliya as-salat isya ba'diya pah peleman dika berarti bian ngodiin wan. Berarti mun ngodiin malam sega ditoka ajril mujahid fi sabilillah. Pada ban orang perang jalana Allah pah peleman ngodi selain. Jangan deh ya. Kadang-kadang jambian ceng manceng gula bacet ampo ta panceng geru. Wes para Rabu sebutan gula mul yakin jan gula sarang panjenengan ya toren sarang tuan rumah segenap pengurus takmir masjid sumber taman sebedega dinto kaulaban panjenengan epakon mengkaji ulang ngaji mundut manfaat mundut hikmah dari satu peristiwa yang luar biasa sekoca al-Isra wal Mi'raj. Pon para teretan gula ngala nikah yang tanda yeno mah ipun tu yeno mah deki nikah Isra nikah Mi'raj gula mbian iberi perumpamaan nikah Isra nikah Mi'raj. Isra nikah syai'un, Mi'raj menikah syai'un akhar. Isra itu adalah sesuatu, Mi'raj itu adalah sesuatu yang lain. Tapi memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Tapi lain. Isra nikah adalah perjalanan bumi. Bumi. Kasat mata, padang ke mata. Mi'raj nikah adalah perjalanan yang tidak kasat mata. Gaib. Nah, kadang kulawan panjenengan kan timbul tanda tanya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, Allah yang memiliki maqalidus samawati wal ardi, pembendaharaan langit dan pembendaharaan bumi. Allah yang memiliki mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Apa napa mata langsung pengaber wai ser sidratal muntaha akhir pai patemangki Allah maki Masjidil Haram Masjidil Aqsa lebah taja ongka depak tak ada mare cadakal kan iki kak nika kan ning di riwayat bada dua bada riwayat nika jaipon sebelum ke Masjidil Haram nika pemangkat ikoni indak kata lemah umuhani Umuhani. Bada sada bu, pacatlah Nabi Muhammad badi Masjidil Haram, pai pemios. Apa nama maksud nikah? Nikah ngajarin ka umat dah. Kareng bakong, kareng setur. Gulaban zambian nikah bada ning alam dunya. Cak sampai lepas gulaban zambian menikah dari dua unsur, setong unsur zahir, dua unsur batin. Saya tukang sarangan nih. Ya lebih cala. Gemma mare. Macul. Ocol mare. Gula tak tahu dan tak kok jen terus. Padus nodus simon gula bang. Anak tarim bian anak. Terutama saya rokok resam bitui. Oke. Kelebun suki ki buru lakar lang bala ka gula. Abdi na marinil pun tak kira ocan. Telepon boleh, bun. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dimin kan to pernah manglo bedenak kana det ngudeten. Sagak ditokun lakon nang. Akhir para Rabu sareng Sayyidina Umar wahada bu. Bah, kasamangkat ke pasar sambil alaqo. Pas ada bu Sayyidina Umar, inna sama la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Saya enggak ya, Jong. Langit tak kira hujan emas, tak kira hujan perak, hujan air. Ada ya? Mun bah hujan emas, hujan perak, bindul guluan bianja lah.
Apa? Dok karen genteng. Jadi ini kayak bojan aing nih keberada bu, ingat nikah, magilagan tola kenang na aing sumber taman. Tapi iba beda aing ingat apa nikah? Nikah adalah salah satu indikator ada tanda kehidupan. Agar berban kamian tidak bisa. Kotu berban kamian usaha, ocol ora. Nabi Muhammad alako, mulai gula benambian. Keng lako nikah sampai mang, kente tetuaki. Kau tua nikah, kau tua teti. Sepentinglah bergerak. Biarlah bergerak berarti yang mana laku. Lah Nabi Muhammad cok saking langsung mi'raj, terus ke Sidratul Muntaha. Oggun na tak ada berdering yakin. Pangucap, apa? Mana buktinya? Tapi pada Isra Nabi Muhammad beni mi'raj menolak Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan apa? Ada bukti otentik. Ongguan ya Muhammad, embian entarkan. Ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Engki, kita yakin. Oni ngembian, engki, dak remah. Bentuk fisika, ngak nikah. Labang dak remah. Oni pada ban gula, mau ditanyakin. Embian oni ke Masjid Nurul Rahman. Ega emak, tak tahu gula Nurul Rahman. Ega emak. Keruwe Bertaman, ngerti gue. Bukan lebih terkenal Masjid Bertaman. Bener. Pangoca, Masjid Bertaman. Dak rumah. Bertaman ni bernana ngak nikah, ngak nikah. Pahiyano ni kepada somber. Jelas karena saya hadir. Jadi Nabi Muhammad ketika menjelaskan Baitul Maqdis dengan detail, berarti Nabi Muhammad hadir di situ. Mun gunolen virtual. Jadikan virtual gift-nya men. Dua apa ben yo? Ambulat ada lah yo. Mun gunulen virtual online, ingat nih kan nih. Ini kan siaran langsung. Berakun beda. Gula bayi mun nyongok beda kiai. Abi datu. Pas siaran langsung nih TikTok. Iya ngeri ben. Dimmer. Masjid dimmer. Masjid dimmer. Anak virtual jauh. Tapi mau nembian mangken kan jelaskan kejadiannya. Mbak bimbang. Tahuan jadi yang bohong kok berayang ku angin waktu jadi itu. Berayang ku angin, tahu. Dia mengkiki muslim mancung. Tak dua ki muslim. Enggak guna wallahu mabarik lana fi rajab. Apa? Aja dia tuan nyarang ya itu. Babon ni jadi tuan bulan Rejab bulan Reba jadi. Antara. Jadi virtual. Tak virtual, langsung. Kini kan berarti benih online, offline. Ambian, makin lepateh kening kirim maki kirim kopur. Solawat kening kirim maki kirim kopur. Tasbih kirim maki kirim kopur. Kru nyaman online. Offline ambian dekiri sore, mon kemis nyekar ambian ke kopur. Jala online merolo, offline boleh. Ngerti ya? Pada nak nikah nih, pada gula embian merantau ke Jogja, ring sepon embian bedi Bertaman, embian nikah andi banking, cerapat jelas dapat 2 juta lah, sebulan gambun, 1 juta, jelas pada pak kapan, anak 4 mai kirim, 1 juta sebulan, rokok, cukup, por rokok mekasan. Kan ini yang rokok mekasan banyak, telah tak temu mereka. Kan ini kan, por kan sepenting kan benih benian, kan benih misal kan, kirim. Sepak benembuk magelai kirim ban bulan. Sepak 1 juta mbuk 7 juta. Pangoca. Enjak mun herul, ya umpamar seporan rul, seporan. Enjak mun herul. Ngaraba-abaan kun perak isanku puto pese monon. Babaan bekerong goreng araja mulia. Paham? Ini kan offline, benih online. Makanya kan banyak makin begini bini. Kerja paket. Bener?
online. Yang kui tak yang kui. Kuna po tompo. Tegur ban salake. Pelek ma online melolo. Sabora naga keng tapece. Dan sebini. Leceramat salake taning boleh. Wah bini boleh. Jadi kirgun contoh. Pak bini boleh pak. Ngocak si bini. Bener bini boleh. Ajak keng takabin. Setong nata pecek, setong nata kabin. Butuh kebodaan dia. Pak online tak niat kabi. Bener. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi, Isra itu adalah yang tampak mata. Mi'raj itu yang tidak tampak mata. Kenapa Isra didahulukan? Supaya ada bukti autentik, beda tampak ke mata. Mun langsung ada bu. Kok tetemu iswarga bendria, ning neraka kok tetemu bendria. Orang tak percaya karena tidak bisa dicari buktinya. Mar, ring pakong nih kan. Entah diri kantor, polan ojen entar ke belum, entar ke anu, entar ke Makassar. Pangan ku ijas hujan, numpak sepeda motor. Depak ke boncuk, tak ojen. Kayak nggak kertek atena. Munda pak kalau belum ojen boleh daripada remah. Tulisan misan dah, tak buka. Pakun dengan kuijas hujan, depak kelumbungan ada apa? Orang bah ngocak, kilong kurang. Orang dia lang terang dengan kuijas hujan. Lihat gak? Mun beni dohir. Biar mungkin ngocak, boh. Pakung terus tak kira berjanji orang. Ada cek buka. Nah, terang ini. Ini urusan dohir. Sehingga, mohon maaf sekali lagi. Sehingga, kalau berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang nggak nikah, cek ben seromben abenta ka orang khawatir terjadi fitnah. Paham? Terjadi panggana embian nikah kan isi diaki masjid teretan, masjid nikah. Embian ni ben gulen nikah, mun andi masalah, mele langsung curhat ke Allah karena ternyata orang ni mun curhat ke manusia beni jan mari masalah nah jangan andi masalah anyar. Betul. Jangan dia masalah anyar. Sebab kenapa? Karena manusia ni rata-rata tak bisa nyimpen rahasia. Jala bolan ya. Arwah kalau kuna langsung depan. Saya jala bolan ya. Jala bolan ya. Iba kun la bolan. Mian minabindi masalah. Mator ke Allah. Mator ke Allah. Benar pak, mator ke Allah. Sehingga kulaban zambian membah mator ke manusia. Jangan raja masalah manusia ni gun libur abentang. Makan gula munapidato, apa ngocolan sini kan? Orang lain menunggu kesalahanmu, tapi Allah menunggu taubatmu. Betul? Mon manusia selain ada tek salah nunggu lebanembian. Malai fitnah, malai jan ancor. Tapi mun Allah beni ada tek salan gula ben sambian, ada tek abeli na gula ben sambian. Ben pasti Allah tak toman ranurain. Bila la kadung abeli, pabucoen gula ben sambian. Bila la kadung abeli, atau ped dak ajuran ipon Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang si atopet dari dosa yang ketan di dosa sama sekali. Allah nikah. Makan gulaban zambian mana boleh ke Allah. Allah tak tumaru norain. Munsara norain ni kan gulaban ambian. Terlak nyala boleh. Beda. Tapi Nabi Allah sombong. Bila le sapora. Beda kitab Tanwirul Qulub. Ni kitab masyhur ni hidup poduk ni. Boleh pernah mangkis tong riwayat. Beda orang yang ada dosa. Pahmator ke Allah. Ya Rabb, inni adnabtu dzamban faghfirhu li. Nabi, ya Allah, abdi nak dito andi dosa. La nyala ka ajunan ki buru. Sepura aki ki ya Allah. Allah mahmakon dek ke malaikat. Yang malaikat dena. Eki. Aro tangga bula. Aro andi sana la nyala ki buru ala ko dosa. Wa minta sepura kakko. Sepura bikor. Satu segi ketika falabita maliyah bagbit abitan neng taring komat pole dari selamba komat pole pas ada bu ya Rabb inni adnabtu dzamban
faghfirhuli. Tu Gusti, abdin landi salah boleh, sepura aki gi. Iya panggil boleh malaikat. Aro? Andi salah boleh kan kok. Wa minta sepura. Sepura ben kok. Oleh telogan le. Sekomat Allah badamu. Berempat kali ya bayi orang ria salah ko tu sakasengko. Korki minta sepura ben kok. Tanwirul Qulub. Bada hadis sahih kak. Hadis sahih. Operator ehune gini kak. Ehune gini. Sugini efek dia. Bada hadis sahih. Tare. Kak bilang. Dialog antara Allah dan setan. Dialog antara Allah dan setan. Setan ni ka bakal ngucap sama ni kan ni? Ka Allah. Wa izzatika ya Rabb. Demi kemuliaan ajunan pangeran. Si. Makin meler pada ngucap. Berarti mau pikir meleran manusia. Manusia di mong kadung telepon. Pas tak pangeran ka Allah. Ini kemakin meler. Ki ngakoni ka Allah. Demi kemuliaan ajunan ya Allah pangeran sini kan. Ini berarti pikir siapa setan siapa seorang ini. Berarti orang ini mau meler saraan ban setan. Ria setan ki ngakoni. Demi kemuliaan ajunan ya Allah. Mun kadung orang tapengsor tak nyembah Allah tuh. Kan saraan ban setan. Benikun setong server saraan. Mun setong server taring sekanjaan, saraan. Wa izzatika ya Rabb, demi kemuliaan ajunan, la abrogu uwi ibadaka madamat arwahuhum fi adsadihim. Abdina sompa de ajunan. Ya Allah, selama arronah manusia ki cekak bedi badan, ipa sesat kapi banaptina. Ipa sesat kapi banaptina. Ipa tepengsor kapi. Ipa jauh dari ajunan kapi. Allah asom pagi ya neng. Jadi Allah pangeran. Asom pagi ya. Wa izzati wa jalali. Mun kaki asom pagi burung. Kok asom pagi ya? Demi tangga kemuliaan, demi tangga agungan, la azalu ufiru lahum mastaghfaruni. Engkau asombak gaban. Sabak bagi sesat, siapa sesat ban-ban. Hei setan, selama orang jadi ki minta sabora kan kok, engkau asombak, sabora ban kok. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah manggani bulan Rejab. Gulaban sambian kan ipakon maos, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kulakku pitong bolo, resure pitong bolo. Tak apal ke? Rabbi firli. Tak apal. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Mana tak apal? Apa? Kiri-kiri tak apal. Gula apa ke? Gula pun kita apal ke? Cak Arab gula reng pakong. Cak matur, nyon sapora ya Allah. Nyon sapora ya Allah. Arab pedi. Nyon sapora ya Allah. Nyon sapora. Ya. Nyon sapora. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nyon sapora ya Allah. Nyon sapora. Lah kan sapora bae. Tahu tak? Nyon sapora ya Allah. Kani seri ya Allah. Beri tobat kapten. Lanjang gelu deki Pak. Pas jendak macam ya. Lama aja. Nyon sapora ya. Nyon sapora ptin. Nyon sapora. Anapa? Kan gini ka bayi. InsyaAllah kuliban sabian. Bekali sapora sarang Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bada orang tanya. Lebur pertanyaan. Mak muda tangki ke. Mon ka Allah. Mon ka manusia macam larang itu. Kan sini kamu ka manusia. Nyon sapora. Ya. Ya. Sampai pada bahasa seni kan, memaafkan iya, tapi melupakan tidak. Ya, wajib ini ngakin. Kebaik status man. Orang dalam bagi ayah open dan betul status. Memaafkan iya, melupakan tidak. Ya Allah, bah tanda melupakan. Pola jadi saya kocak sep nyersep kerok perok tetet jadi. Wah, atau wadi budi wah. Aro bagian lakon na lakarwa. Aduh. Allah, wes. Mun Allah maje kembang tinggi. Iyalah.
Sampai dengan kitab mun hubungan bun Allah je pun buniyah ala samha. Allah ni toleransi je. Iyalah. Iyalah tak apa-apa. Dadi gula benembian ni kan mun andi kompoi lagi. Kompoi lempo. Emban tak apa. Bente gelu. Pah napa ngemban sita peka, pah kompoi deteng selepo. Lepas toju hok. Ya, pah tak ning nyaba jadi. Toron dep. Ni sini. Keri kebarara bumi pah penting aki benemban. Cetek penting aki. Pakuna tole. Duh, jangan kok sapa cong iko. Bunia ala samha. Asam. Ya la disamain. Gula benembian menita nget ke Allah. Wah, nget benar. Apa boleh mangken zaman mangken ni zaman nget ke. Ika amma mangken ni kasedak padang sianya madusa. Beni gun maksiat sekeluar mangken, magi busiat keluar mangken. Bener. Mangan gula jai bungan nah, mon beda pengajian, aku dungan kepi. Haram ya, aurat tertutup kepi. Tahu marina. Antar sah, kuna per samper dar ka aduh ya Allah. Entar ka somor ba kuna per samper. Bu ngastet teh, gule ngabala kok pada ring laki kia. Laki ane ampo tak tekeen. Bener ke? Wah, jawab. Ring laki ane ampo tak tekeen. Tetijak ngetenget. Dia wah melihat dosa janji amat tidak dilihat barang bagus. Allah la haula wala quwata illa billah. Ma iyongku ya bas dosa tak ya bas bagus. Tadi mana ni kalau lak melak metem. Kini kasi ko dyan, khainatal a'yun. Pandangan hianat, cura tak ngabas, kaya ngalirek. Bagtajam. Aduh nak, eko. Tapi talangkong, gula tidak mau munafik kak, magi musleh. Musleh ni ka menireng bener, yang tak gena, yang lekadung yoncang benci sidik. Talangkong, gula ni ka, yang tak idep kak. Gula ni mon maca Quran. Kedua, sekudan, kutu kacamata. Jak jangka kah? Anon dadi tak deh. Abak dadi iya ni. Saya tak jangka kah gula ni dua. Ring bini. So pese. Tak jang. Dak mak pada. Oh, sekarang kong. Berarti pada banyak kanjahan kor kan. Engki tadi. Engki mata ke. Tak bisa saja. Ku tahu. Mangkanambian tore pelebur solat berjamaah. Anapa? Karena abah ni mau solat berjamaah setong, abah ni ke pendah tak langkong, pendah abah ni ke fokus. Jadi mau noling solat berjamaah, gula tak bentak ganjaran enggak? Mau bentak ganjaran ambian lecek tahun. Fokus orang apa jang solat berjamaah ni fokus. Ulan banyak orang. Banyak orang ni fokus. Nomor dua, orang yang solat berjamaah ni kan meminimalisir kesalahan, masakoni kesalahan. Gula ambian mana bejang badi Roma. Kuro le telo apa le dua siapa sih manglo jadi yang manglo apa lo lempak oh ya apa lo le telo anapa pun sini kagu setoran kurang seminggu mekar bang mekar itu jadi sini kan tuh oleh telo apa lo lempak tapi mau naba solat berjamaah bisa negur. Bisa negur ngimamin tak ingat apa aja nambian tak toju atau wat ibu di subhanallah tuh lah salah boleh engki coba mian mending roman siapa bisa negur coba dia tak hidup ada tak fokus makanya ibri masjid embian asolat berjamaah ikat itu ampun tak sama kira ganjaran ini urusan Allah tapi gini kamu fokus kenapa boleh orang yang sholat berjamaah ni kan,
Kelenon. Ananda akin bahwa kita itu ada kebersamaan. Ingat mungkin nih. Sambian sebah pernah tak peleman. Padahal tak langkong nyon sapora. Colon muslim tak kok kurang ajar. Mun tengah sambian mungkin dibeca. Ana pembian mata mulai. Kebersamaan. Canyak kasar. Beda kanjana. Muda kanjana. Siapa senter dana? Banyak relakko. Keng nikah gara-gara beda kanjana. Mbian bersama. Tadi kancan ikan aja. As-sahibu sahibun. Kancan ikan aja. Soalnya berjamaah sini kia. Kancan ikan aja. Cuma baca lah. Uji nah. Raja ke. JJS 3 kilo dapat. Masjid 100 meter. Ngangsor ya. Montro tak ngangsor. Tori norok gula. InsyaAllah mbian mon pejang 10:30 tolok mangkat pun. Pengumuman soona setuju masyarakat sekitar masjid pertamaan. Salat sopu berjamaah pertamaan per orang 1.000. InsyaAllah 2:30 dapat lah. InsyaAllah make head arukuan. Arukuan. Etanya akiwan lain. Iya le, wan masih head. Kesapkan ki ibu rubuk. Kesap di bawah 100. Dabu negia ini. Usadak make sombra. Abu dua kebi. Lakar mon ganjaran al-ajil yang disegerakan arupa bese. Tapi mon al-ajil sehingga kui hamzah tidak disegerakan. Identiaki ke akhirat. Berat. Tak bisa saja. Melarat. Rasid lah jolah. Bon kanjan gula gini. Gula mau lagi anyar bude pelumpungan gini kesengan Rasid gini kan. Kanjan gula Rasid gini kan. Lacun lah. Ya berarti lekun bakun ngalam bawa bensit. Rabu. Gen. Tak langkong nyon sama orang. Makmur masjid ni mentero makmur enggak. Gula andi napa namanya? Pak tentara, Pak panjenengan. Gula andi beni malamalan. Nggak jadi beri nama malamalan tak bisa. Begini Pak, saya dulu di rumah, ingin bangun lagi masjid. Makmum meninggal alhamdulillah, ketelok tak tambah tak kurang. Pahabi guli yung makin, saya rasa ngaji kitab, biguli meliaki kitab, guli si moroka. Tambah pitong bolo. Jadi panjenengan pola, saya rasa sangkup morok kan toh. Eki. Keng bigu lah beni kitab manolong, iberi kopi, iberi teh, iberi ring kuring. Menjawab kelak bensin. Acara entar kado aja. Pah rokok saya beri orang guru monole nonjangan biguli begini ya rokok. Petong bolo maka. Dari telok langsung petong bolo. Sekarang itu Pak, sekarang di rumah itu sudah 500. Enggak ada kopi nala. Punya lu. Dan kadang beri sini kadang bunter gini lepas kalau pai mau. Apa? Ibu dulu jok 500 ke. Sering udah tak ada lah. Jadi akhirnya yang dulu itu salat berjamaah gara-gara ringguri. Kitab sekarang enggak ada. Jadi fokusnya itu fokus ngaji kitab. Kula mulai gini kan ngaji kitab sampai makin ampun mahatam korang langkong lema kitab. Jur aja Bugiyatul Mustarsidin hatam. Tambihul Muqtarin hatam. Makin mau idatul mukminin. Saduran. Lah mangkana ekan toh umpama keng terong bedekiai sebisa nalekana ada kajian kitab sebisa menarik ke orang tentang kehidupan tentang apa. Coba. Si asal sopu ni ke sekon ni pah banyak. Dikit tanoro gini. Duhur tanoro, asar tanoro. Pah banyak gitu kia. Insyaallah. Ya mon bisa bagian bu ibu ring tak solat berjamaah. Aku ibu apa? Ate kopi ring guring. Aku dak benpuk.
Wala ada 100.000 negara. Teko piring guring sabah. Jadi biar kita sholat berjamaah kan. Tok le ganjaran biar pula na dukung lakin. Paham? Leku kan Jumat gi. Lagi nembian mun tulia matro tulia mangkat ke Jumatan kempang jarana. Biar ngajak sini kan. Ban gor tuli mangkat minta apa beri mari. Aba jeri. Aba. Ah? Apa asa? Apa asa? Wah, iya benih leku menol Jumat poli boleh ji. Kenapa begitu? Kan gula lengah bala. Jamun at-thawabul ajil lebih orang lebih senang. Jadi beri saya langsung ya dan mataro langsung. Jadi mulai dari masjid langsung ke bina. Kok minta pentol? Ayo. Kok minta mie goreng? Ayo. Gak, olah. Mata minta gini ke? Mula tahu waduh letaan lo kan. Ada lah. Kondrek. Sejan gula gerua, mon beda orang bini agunjeng ke selake. Pah nyiklak. Pas ning senika. Pas cangke mening kantok. Guru mon tak apa kalan apa ajaran. Coba mian mon bedenak kan adat ngodedan agunjeng senika. Pas cangkem sabe ning eyanon selake. Pas ning senika. Guru mon tak apa kalan apa ajaran. Guru mon laning senika. Mireng senika guru. Guru lah kabin. Keng tanang ki seken. Mun langan tang losod dairo. Aron di anak dua. Mun letelo anak. Guru beninik kabon. Neku besen narola. Memang oca, apa? Kan orang ni kan janda budi laki bini setrum nyentak pati bud. Jadi bah besar, letak perjanji kan. Bisa laki bang oca, neku imi labu. Lah neng rah. Dujak ning sarpakong tak kota berani tekuk tanang. Todus lagi. Kan berarti ledak setrum masakan. Kok lebagian balsam dia. Kan mun kita ngoda kan nyaro. Oh, mana balsam, presker. Wes, gula tak bahasa nih kak. Dorang pemakmur masjid. Kayak ngain teretan, ambian mun tanya, pak banyak orang takut ke Allah semakin ke? Indikatornya masjid. Karena hadis sahih, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah orang yang takut kepada Allah. Tetimun masjid ni kosong, masjid ni sepe, berarti orang yang takut ke Allah, sepe iya. Buktinya, saya takut ke Allah adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Mun tak berarti makmur masjid, berarti ini sekon ni orang yang takut ke Allah. Saya rasa debu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mungkin takut kenapa? CCTV. Benih takut ke Allah, CCTV. Coba bah toko beri tulisan. Toko ini dipasang CCTV. Letak koreng. Coba bah beri. Ittaqullah. Hakku tuqatih. Beri tulisan beraja. Elang. Tak bisa mungkin. Korang ngetes. Lain ben lamba ni guni kocak. Laraja daya cuba. Cuba bayi torok pun lamba. Tak usah haram. Mungkin otol bentis hadis. Ada. Lobar. Mangan dari kali itu alhamdulillah makin ni kak bobodo pengajian panjenengan berarti setong dadah jak masjid kan itu kebingkeng semakin makmur. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam ya Nabi salam
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam, salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad adzabu nikah terakhir pas sejam. Ya mula sejam tak cocok muda lah. Di mana nangga? Jaga aja maki ocer. Terus. Laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Kula nikah jabun Nabi Muhammad waktu ni Isra tabangki ban Nabi Ibrahim. Kula tabangki ban Nabi Ibrahim. Mun riwayat lain Nabi Ibrahim ni mator. Dak ga malaikat Jibril. Saya gini ke malaikat Jibril. Kak dinto Muhammad. Oh, daripada tak oning. Keng mun ka asmana, oning. Terkenal wajar. Tapi tak pernah bertatap muka. Oh. Pas ada Abu Nabi Muhammad. Saya Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, akri ummataka minni assalam. Muhammad, sampaikan salam saya kepada umatmu. Kelenon teretan, berarti Nabi Ibrahim ni kaca eston naga umat Nabi Muhammad. Benar? Sampai dari saking estona, ki ngirim salam ke gula banambian. Bangkana cok sampai gula banambian nikah heran mengapa gula banambian mun abojang ki nyebut Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim je estona ke gula ban sampean. Jadi keestoan ni kita ning buang ke. Wa kullu ma kharaja minal qalbi wa sala ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati pasti akan sampai kepada hati yang lain. Kemudian ada bu sini kan? Wa akhbirhum. Paringi kabar ingi Muhammad ki ka umat sampean annal jannata thayyibatut turba. Thayyibatut turba. Swarga nikah, swarga nikah. Nikah tanah nama mapan. Mapan. Adbatul ma aingan nikah salah berning tabar nyaman. Tak tabar. Nikah jauh nak. Ia mau temu laku pada tak tahu. Gula guna beri kabar. Gula ke swarga pada tak tahu. Mbian pada tak tahu kia. Bade can ngiding kabar bade surga dunia itu. Saya surga dunia, wa ibu diwa. Deng bini can surga dunia, mak bade swarga kikiran. Mak bade swarga ngok merongok. Wa anna hakianun. Swarga ni sebuah lembah. Lembah. Wa anna ghirasaha. Mentamana swarga ni kejong. Mentamana swarga ni ke Muhammad. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Jadi mbian mon macaan gini kah. Ning hadis-hadis lain. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Mon macaan gini kah. Gula menembian yakin tenorok masuk surga. Amin, 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 amin. Eki banyak nih kak hadis-hadis yang menerangkan tentang ini. Tenorok pasti. Pasti masuk. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nih kak. Bahkan hadis nih kak sebut hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi.
Keng dalam riwayat lain, Nabi Muhammad itabuin. Kabala lagi soroba banyak mentamanan swarga ke umat ambian Muhammad. Kenapa mentamanan swarga kayak itu Nabi Ibrahim? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai, apa holong, Pak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dua kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah la illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Gula pernah mangki gak nih kitab? La anfa'a lil waba minat tasbih. Apa maksudnya? Tada cuman dian kaangkui ngusir penyakit panas ibendinga kiban tasbih. Wabah ni kayak ngak corona gitu. Ada cuman dian ibendinga kita tasbih. Jadi mbian mun sekut mau tasbih pakalar mbian songkan. Insyaallah ki bude jalan ka ku ibadah. Aki ibadah boleh. Kedua dalilah di dalam Al-Qur'an. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jak saking Yunus ruwa. Jak saking Yunus ruwa tak macaan tasbih. Yunus ruwa tak macaan tasbih. Maka yaktene Yunus ruwa dalam tabun cuko yokom sampai kiamat. Sampai kiamat. Allah sadebur ke? Karena roh sekut majaan tasbih sekejap keluar. Jadi mbian mau nanti masalah, peberain masalah nah, korbannya mau tasbih, tuli beri jalan keluar benar Allah. Apa tuh lili jak kuat? Quran. Masa pakai atanya sohe tak sohe, jak Quran. Tak yang gendeng orang jadinya. Pakai tanya akhir. Dalil apa jadi sohe? Jadi Quran. Paling pejabat hadir, pada pejabat hadir yang makin lambu tadi pejabat hadir ka pesantren waktu enggak dito wisuda tahfidz Quran. Pas kiai ada bu, alhamdulillah ini sudah selesai, alhamdulillah sudah 30 juz. Pejabat pak ngucap kurang berapa juz? Jangan paham popo tak ketuaman. Arya Islam apa beni? Ikirkan Quran 35 juz apa? Esto. Engki berarti kan jadi saran deh. Jadi saya ngambian jawat magawat jadus nodus sih bian. Potran bian sebagai berbunga rompama. Itu sebagai berduka. Alhamdulillah kok pak kok. Apa nih mari 30 juz. Kurang berapa juz? Jak nomanom bian. Jadus nodus sih. Kan jadi pada ngambian tak tahu nyeting Quran sakan. Jadi temu jak 30 juz kita nyaki kurang berapa juz. Langsung kan karena tak burung sekut minuman jus marjan, jus ABC, jus esa jus ruang arah. Jadi nggak gini nggak. Jadi guluban sambian para rabu nggak gitu bro. Oh tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil alim. Angku ini nggak salah nama. Benih kun manfaat itunya melolok. Kulaku.
Tenorok ke swarga bian. Ni kerok petorok Nabi Ibrahim ke. Rok petorok Nabi Ibrahim. Saya ika beri salam. Ibri salam ke Nabi Muhammad. Tore torok Nabi Ibrahim ce mana ke gula benambian. Pelaku. Hari se atoro engkau. Ya dan. Ben macaan tasbih ben ya ingki. Amak macam tasbih mula no ben. Jak mireng kabar ning hadis je pon ajunan kirim salam. Iya cong iya. Pak desa. Apa ada turnya tur. Engkau ben Rasid. Biar ngiding nih kayak kabar kan bigu langsung ya malaki ki buru. Macam bareng meletar masuk di dalamnya. Jadi kan. Jadi jak lako jak noro kan lemari macam. Lu wow ano. Ane cerdas tukang pidato. Seporan enggak seporan. Niki mangan kita noro kono. Mangkana otiaki kono. Salat tasbih kan suruh tiaki. Makin sekalian selama soal umur. Pun bisa ben malam. Mun tak bisa ben malam ben minggu. Tak ben minggu sebulan. Mun tak bisa sebulan ben tahun. Mun tak bisa ben tahun. Saumur sekalian. Meleta norok. Ingat ambian di bulan Recep. Tenorok ambian apa setangkal setong. Sepenting lah mare. Sepenting lah mare. Badeng iding bian jan surah maca solawat iko. Solawat fatih. Le baca makai dukan le. Baca makai 10, baca makai 11. Nah boleh sampai 100. Ngiding solawat nariat le baca. Pokok no tiakin. Tiakin. Dan mau nasedokan, tiakin. Ada sultan. Taring 100 juta ruang. Ngana sebuh. Ibagi ke saya sebuh ke. Wah kota amal tak kira kikir je. Sabar, srit, tak kira bah ngocak. Macam sekonin ke, tak kira. Sabar, sedekah. Gagap. Nabi mangkiin orang mentamenan langsung. Raja-raja langsung abuah. Raja-raja langsung panin. Beriksanin Nabi. Saya rekas semak mentamenan je cepet. Kak di seumat ajunan sebab lembek. Jadi biar ni kan. Di nama gini roh ke, ni sekon ni ke, sepenting pernah ngotiakin. Nah, ngak bu, adat lambak ro coba lakoni boleh. Magi andi kopi ning segelas pun malam Jumat, rebana banget wah. Ya bah gengsi, sekon ni kelu ke, ya bah tolos tak beri apa sekali. Biasa, geng monreng pakong jerek, reng setur jerek, biasa aja giri. Kini asli manusia. Bahkan ingki ke, ada campurnya sekali. Karena ning dalam Al-Quran, sekojak manusia ini pasti cerai. Wa kanal insanu qaturo. Manusia ini cerai. Kelenon, lambak ni ngamun bayi kan ning sini kah? Ning sini kah? Apa jan? Dalilur hilsil murakkabi fil hayy. Tunya guri pergematai bagi kau orang. Dan bayi. Salamate. Ibu kata nanga. Ada orang mati mergem sini kah? Mun bah mergem kada ni kemagi si mandi na tako ke. Tako etorko. Ana apa mai buka? Pasoki no orang. Ana apa mai buka tananga? Ternyata anjan si orang mati bah ngoca. He orang si alabat. Abas, inni kharajtu minad dunya bila syai. Ternyata engkau keluar dari dunia kau tak nyambi apa makin kau lambak jajana orang. Iskandar Dzulqarnain lambak waktu Sayyidina Abu Siyad, engkau saya ngajak pada iya. Wah, ampun raja, prestise ni harga diri. Mak pada ring mati pasal ni kan? Tina, orang boleh tahu, engkau dia raja, engkau dia penakluk negara-negara. Tapi ternyata kau sanlah mati, ternyata kau tak nyambi apa. Ngetek. Tako ikoni diki. Ikoni lembet lekor. Tengkana kening kira toraan hol na gini mo. Ben malembet lekor, nyaman. Tanggal cantik dikira. Targi lanjang umur. Mantar sehat. Targi kejaba ke Ramadan. Sekelakan Tuhan akan beli kena Ramadan. Mantar ki kejaba ke Ramadan. Amin. Bila dapat ke Ramadan, targi dapat boleh ke Ramadan. Mon Ramadan mulai, jak tangis sih.
Anapa? Ramadan pakun dateng, malay bulan Reba pakun Ramadan. Tak kira langsung bulan Sabal. Saya usaha tangisin apa? Mon la Ramadan la mulia, saya usaha tangisi. Abe tangisi. Tako abe tak ketemu boleh bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh, kurang 5 menit. Jangan anu. Tunggu, berapa? Sejam. Coba. Peleman ocan ada lah kan. Ada. Lemban kila bunsuk ki marinil punak kila. Nah. Doa. Tore. Mar doa ki macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina 'adzabak yauma tab'atsu 'ibadak. Allahumma arzuqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa 'afihim wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.